Kinong try jong ke MEECL lapok ke Syatri jong ke Coordination Committee of Registered MEECL Association and Union mentaka sengi ke khandu tarik jemang arajar arpulai ke pelong ya ke jeng yakhi keleng-keleng gi jaka pada keleng-keleng gi jaka badan rekam juga MEECL kadau jong ke jeng yakhi kelong halo penulong ya ke jeng dawa ki baper ki ba kinong try ki labu di ki bun tali ki senam ya ke baki bor penyat jika ni kata di boding hadu metakim persemana setiap rekam kini kecing hi kalau dekat biami sabar ke jaga trekam ke chongki nang berpesngau segi bor ke bapnya ya ke bor pemi elektrik pendep ya ke jeng se ke chongki uba arjut khar bolong we ni kini lam juga ni ke coordination committee oleh tu baki nang tre juga BCN ka ban tre peng ke pun ki jing e kam tam e ke ki badai si balai keleng-keleng ki snong ki badan apa ki substation hak bagi tre lalu do kom ki jing knat ben yaki oleh tu baki we online man ha ban pe adu khasan adu arpotuli ki snong bat no kata ro kecing siu ke beret bat wa man lot di ke bai umphnyang dan penbyang ya ke bol elektrik sikit pat ba jadi ke por la ngru pak seng ka dawa pak suka ka di bersih po expotrik mana ubna ya ke tulop ke jongki ale hadu mentaru ke sokar kam sem dapat rekam setia ya kan ni bang manu benai ke ot first week la film siu ot ya ki mai default payment ke jongki ke bapoi de ki 1000 Dekat ni sisa kata, tinggi sangat ho ibang lang ni continue kumne kamlong, ada ngi snap kumne kamlong nyimban si ho gidan kini, na kini kini kisi bang ada no menshua ngi kamda implement ya kan ya decisions ke jongi ke rai ke jongi ke resolution ki bang na sim, namar yang tongi ailat ya kan management yang to kan baik namar hadian bang ya kendo yang CMD meminta menshua lang ba, okay, I will reduce it, ma, nak kata ke arpusni syaka Shipotrik manu benai. Ini pediang ni kata. Hari ni ipat kamlong kum kita kijing keluar kan. Kapelong ini bangin mi mentakan. Tengok aku apa ni thur ifi hang ni kalong ba habang ipan ni kono dai. Kum ki break bla tip mah. Ki baterai hang ni ki bangi tip ya A to Z ya jinglong ke jong kan organization ni tip ru. Ya ke jingyo ka jong kama. Habang ipan kemun gidi bersong thu ba ngide benyo ngide benyo ne kum na mata ni mei pam kalau kum jo hi dari kon ki pan intip ki long ki mi ki pa ke jong ki ka jingyo ka jong ki dai kidon ki mi pa ki bla ban ai kon ki jong ki ada ki barem dor kini kita berkhaj ada kidon pa ki mi pa ki batrei ma ya hadir ke jing trai ke jong ki kami jong ki berit ru tak ki kon kimpan ya ke babion ki mi pa ki la ban ai ngir ko mo kalong hang ne menta ngimpan ya ke belong palat ma marngitip ya ke jingyo kumno ka revenue collection kalong nipan ya ke bade ka hop ka jongi ka bade kata ka salary ka jongi ma ka ba kum mangila tray ngila put in ya kata ka service ka jongi boro fini i menta mdai banga shu kop hangne na bakran gono bakran sarong no pinpej ya ginong tray ki jongi ki bapli under constraint ka bunda constraint khatam ki ba feel ki badan nai way line man haban pej arpo lai putli ki village hapan ya ka skutar ka jongu ka bai umpenyang mio ada ijingyo kan no kharsang hajar apa deng jong kita ki jinge penbiang ke service ke jongki kidan ki basyong apa ki substations ki jongki ki power stations ki jongki ki ba penbiang kan ka light ba fi menta ne pitip jingyo ki jongki kan no hadin kila pule bah ka jongki kila adep ki BE ki jongki kila adep ki diploma ki jongki kila adep napa ki ITI ki jongki ba tunjuk la yo training ki ba pair itulop kan no kan nyo hajar khasan hajar khat araja ni kadai ke pas ngosi ba isu tu kan tentang apa ni kernya kan ni kadang ke exploitation kadang ke exploitation ru kabang atrai hapan sim khia kanya kini sini bagi por ki bano ya ki banang ya ni smart namar ba kadai benan gono ke balong minimum ke ban siu hakaba ngila benran ya family ke jongi aku abang pentip ya fi hang ni mak kena mengini syai ma kena ka studies ke bagi le ma internationally minimum kena ka juk ke bementa na PE kena inflation ma ni kamu duna ya ka life usan sapo baca Pak ni ka tulok jongki la lu benai trai ki. Menta tak ada masuk film menta. Kene ka di jong April ni dia mak. Hande kene ka along la jial la di senam menta layat bang siyo asli arpunyo ar pratrik. Piso tu. Ngim kwa bonlong ngum takan. Ngi kwa baka salary ka jongi habakut benai ngi di binyo sywa ka shipotrik jong benai bangwan ke. Mar balai ko mo film ne babun ya kidon lagi loans ki jongki ba capsule ki bank ki odd bet ya ki first week ki jongki kene ka khata kan no. So sisian baka khata kan ni kolong pisau tu bolong yang long sem ka khata te kadon ka jingya kan ada ki yang kisem nata kuat ka kam ngani tu fi menta kasngi ma CMD u khot yang ka review meeting ni sutu na de kata kum ka officer sabi pi khot ka review meeting ka performance ka jongi ni dai hari nganga mo bodong menta kasngi ba
I'm not mentally prepared bagi diskusi kata mentah. Namar ba kay ka first ka bang put in nga. Habaka pinpay ka billing efficiency, pinpay ka collection, pinpay gini kita. Inang ila ban improve gini kay berkhot. Ada padang kita kay kimla ban ai ka salary. Ti ban review ya kata ngam sngodon mon, ngam ban sing habang kata. Ngam dom sngodon mon bang attend ri ka meeting. Fiso tu am Jadi ni jangan ki jumpi tak nasi. ngilong ngilarahi manda ka long ba nang ni syakmat di ladang ngimyo hi ma kan kalong standing order ladang ngimyo ka salary ka jongi shwa ka shifotrik jong bunai kemut hakasmi ka bakhat wei le ka diga sisi jan cuti dan Sunday kemut hak next day working days kemut ngi bor khat district sebagai district guran cabor khat office ini mi halal ki office ka jongki hang ni pada headquarter pat ngimi ini assemble hang ni nang ni syakmat Mena kini kita naik pila ya kendu ber CMD dikenai ka benyo tulap sipo apa jong sipo tere ndai ke ka dapat hadu mentah kadang ya long kom ni ban pelong ipi ban yami matan jan kada ya kata kan namar habangin page mai kuma keren menne habangin page ya revenue collection ma hakini kin revenue nai ni tu mai fi bat kan ni jong ni April ro fi ka collection ka jongi ka long bej ba kadan ka banai ka bangi yo prapu ar crore kan ka banai ka bangi yo prapu kandai crore kadan ka banai ka bangi yo shispa 10 crore fi suka ka average ka bangi yo collection ka jongi hakini revenue nai ka long kita prapu crore plus hado shispa 10 crore fi te kan dikata ka bukan longo ingi kalong ba balai ba kimla ban siu ya kan ka salary ka jongi kan pitip ba pidi ban siu kan ka salary ma manu banai nai ngim ong eta strik atrik nai ngim ha pa ba sipo nai hari balai ba kimla balai kata ka dik bukan siu yang ngi pi